Manung Krumzari adon Ingrid Impact News ni Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butram nokchari Haukiba November gi tarik kuntra amadi kuntra mathoida Manipur ki chingi district singda Maroina Southern Hills amadi Jiribambu full-fledged revenue district olhungani habagi wapam lakpadagi total shutdown laikra matungda kogi November gi tarik amadagi ngasi fawba leptna chatarli ba matam kaktaba indefinite economic blockade UNC na kaukiba sin number moiduna hauzik wariba Manipur gi socio political scenario wasigi matang da kanane nugidam tangasi Impact News ki studio lengsin lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President Suabiriba at the same time Kaching Assembly constituency ki MLA Suabiriba ko yoza Vice Surchandra ni oza Surchandra Taranokcheri welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us United Committee Manipur UCM ki President Suabiriba ko yoza ELANGBAM Johnson ni oza Johnson su Taranokcheri welcome to the show, appreciate your joining too. Also joining us BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Obiriba oja CHONGTHAM BIJOY ni oja BIJOY su Taranokcheri welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan ba question say oja Johnson dagi hojage oja hojek Manipur gi lairiba situation hai tar UNC na kauriba bansi aduga ngasi khoi gi newspaper na singba kaya dasu electronic media dasu mayam na thengnari si UNC da center na invite hadi baton tawre masi gi matang da wari sana na habi wahum lai hojek lairiba matter si Southern Hills sam to Jiribambu district on ba yaro habgi Mayokta kaukiba economic blockade sida kogi state ka UNC ki marakta waris hana basidi ude adubu state ka UNC ka waris hana bi mohta center de oina invitation laga waris hana ga dore habgi wapum ga laisi chawi matang se kariya bini masigi matang se ne koina khwaide gi ngai isi jiki khwaide gi ngakpa haisi tang kogi date November gi tang amadagi hosi fause koi economic blockade chathara la hai ada koi hanak khakhtang thokpo do to wam hai tare ko ada center da che thari hai base center da che thari hai base sina how far it is justifiable hojiki oiriba situation ji sida sina prajana pen ga dori bra sina question de koi tokhtho se bhanda ki mafam ji tokhtho se Manipur High Court na matam du the GOVT bench double bench ma na 2005 da PIL ma to matam da High Court ki order ma matam da pi gre haidi center ga state ka animak na haidi free flow of traffic masagi masida thok ta na ba inconvenience thok ta na ba maximum any possible step low high gre ba madu matak marak ta su yam lei gre ko adu 2015 da amuk su mu handa ki koi justice koteshwar ga mahapatra ga amuk to gre si sina ain gi thong da illegal and unconstitutional oi hai bane ba aruga haziki national highway ki blockade siga Southern Hill district same siga mari lena rakanda block tawise sidi tasengna sarkar sina mai tawum to ko duty tawda bana ba tawda baduna ngasi UNC na sigi thak sida sum grade se sum wankalai ne ba ado hujik su amu po chingtho kani do yam trivial oina CM na ngarang na han kai gumba occasion na ma da do chingthok na ba honori hai ba do praja ne na saw hingal lakane ba counter economic blockade masing hingal lakane ngasi maram di kar gino tare ge dissatisfying oi de ba ado leadership to ama gi makha da sarkar ma chalai ri bani na ngang thok matam da su madu gi responsibility gi madu gi kaino du yaru ga ngang haning hai ba maram di assessment se chumne gi aina uba perspective to na yaro hai ba government ki perspective to mo oja sana ba petrol na lupa chahum da ngasi lupa chani yang kai de lege phangre ai koi phangdam ni na koi hap tam ni na koi upai leite ba adu main to na ai gi one na ta bi da ton ba individual mayam su ler ngane ba adu kwai de ngak pase 2011 da kari hen ya na ge ba sarkar sina matam du da koi gi Southern Hill district demand committee na su tawi UNC na su tawi ada yana in principle Southern Hill district ama same na ba haidana matam du da darkar leiba subdivision sing block levels upgrade to block tagi subdivision onkatana machak mathum component mayam je noina same sagra ga in principle sarkar sina same ni haib je lei re ba mamang ai da lei ma su tawr ma su aina kaya tu noi shu gra bane ba lak thok to ba hayeng hang chita ngai ra kanda lak thok khidre ba ado ing haijing na sinida sarkar sina sumaina time buying to rakanda election court of conduct la akanda matam hogre haibado masigi policy se akoi irrespective of congress yawi ko BJP to o laibak se sumain chalai ti yaro hai okay laibak sumain chalai ra gati sigi problem se sina magi double time degree hengala kane ba next term dam okay aduna once akoi
issue खुदिमक से settle तौर चसेबा अदुगा ngasai emotion natraga akhoi madugi consequence ma koi smain tawduna madugi kitang phani pharoi haibodong natte he maramdi tawgi tawsun tawsun prajano yanaraba natra sinina UNC sina mana naga noi represent tawbraba adu tawdre adu si issue si ngamdre habu lauthokani so haiban lauthokku su nataba sidai sida smain tawrani haraga ban tawsilakanda khoi kaimta ngangde aduga Quite happy with the Sarkana Sanakanda team in Tauring UNC Amumagi organization, my arm in Punjalakanda, a quite bun congelani. Okay. Economic blockade ladies, here in a congelani have your Pomsulai, Matang says the Handaki, Matam Kataba economic blockade Sida, Maruena, public key sentiment Haitare, the public statewide. Statewide kadam te masin nationwide samay to taragati any state any lebak to masi wakanjila kane yo just susan dilak chage handaki matang sida di mayam no ha kanari wanari basi mamang su numit 92 days ki 100 days ki leki badu madu mayam ningsing na adum yawi adum madu ningsing bagi mahota handak mayam wanari se mamangi case ka thokraga handaki sa isolating madu yam wanari se masi ki yam chauba responsibilities responsible oiba ko ye group se ani ni one is UNC another is Manipur government Manipur government na magi governance ning tine to bungam da badagi masi ngasi ki pemsi ori bani adago UNC su yamna responsible oiba social responsible oiba step am lak padagi ngasi Manipur ki miam irrespective of hills and valley loina ma ha kam na bni habi wapum lai matang sai sai UNC ki na sai tham bikra Congress government ni hatar Manipur government da miam ki oiba sentiment of lai si hari government ki governance sungai lai tre zero governance ni marmadona government surrender to biro habi wapum bau tongan tongan bo organization digi lak pa honore kari habi ningo ja koi ge force state government UNC ani ge khoi ge responsibility ne do madum ai khitang debate torga UNCC kana gi mouthpiece no ba UNCC innocent I am gi mouthpiece ne okay frontal organization ne masal ai ba mayam na khangna re tv pum na khangba thabo ne ba who is innocent I am NPF si ju khoi gi innocent I am gi khoi political front ne ba Adedi, innocent IMC, Hosi Kanaganova talk to you. First, okay. Manipur government gara, India government gara. Secondly, a nation highway say, who wants national highway? National highway see India government Geneva. Okay. In fact, Supreme Court is illegal nida any blockage illegal is not to do unconstitutional. However, illegal amadi unconstitutionally handle authokrabni na Manipur government na illegal thabak toriba unconstitutionally thabak toriba miyam se phaga laga cherak piga phaga nam hona badi yadab jalo adu innocent I am masung khoi United Naga Council se Manipur gakta na teba Nagaland su leimne okay Nagaland la phare ne Manipur ki area da khoi operator ga khoi security operator ga Nagaland da khoi kari tawi so the only I khoi Adu shigi case is Manipur government not responsible. Nimitara marini sukre, regi total shutdown ki nimini October ki tarikh kuntra matu ani se paragati nimitara taruni sure Manipur da ban lauthok matung da lauthok tin is appeal to lauthok matung da khoi Manipur government evok si khunmupa Manipur government niti ge haje we are actively central khoi matters take up tori adu khoi Mogi interlocutor Home Minister Waris Harmatin the Quigi Southern Hills Kisi GOVT district si asi Gimatanga press statement to state government interlocutor Arena Brigaso Home Minister CS Kaso Quigi Honorable Sims Waris Hagarne. Handaki case da koi Arena Briga Waris Hanabagi na NSN I am gi angle Pusalapagi Hoi Matho Budi Tarambi interconnected Loi Obadi Adu Handaki Matang Tonga Ziki Hariba Southern Hills Southern Hills में तो जेरी बांबू डिस्ट्रिक्ट लाउथों का नहीं है मगर इवन इनॉग्रेशन के प्लैक फबोक्स है मगर मसी संगातना मतलब लाउथों की तरह लगी बजे मसी के मायोक तो कोई यार हैवी वापम नेवला इसे मादू मायोक तनी आई अम्मा है जगह मादू तो मणिपुर गवर्नमेंट की डबल स्टैंडर्ड ओइबा हदी स्टेप अम्मा खोंजंग में ले रहे हदी लाउथों का नहीं से तो रंबादू का लास्ट मोमेंट दा लाउथों है वापम पब्लिक सेंटिमेंट से हदी ना तरह इरांग लाख तो रे प्रेशर लाख तो है गवर्नमेंट ना अकोई की इलेक्शन स्टोन सागी बलिते ओके नोर ngasi bhawi cabinet decision da oi akoi reasonable oi jiri si akoi ai sama imphal iski dc or memni jiri dagi imphal istana porompa tan la pusi khodong sa do masigi district sem gi darkar gi sentiment di akoi punap ana phau do nate okay aluga Manipur government ngasi bhaw cabinet decision lodana
hana mga sai lauthok thing da hana cabinet decision change ba heta parpap chala nga opai dong lauthok ya bonte ba ngasi bhola clear cut cabinet decision ngasi bhola lobudi leite ngasi bhola adu madu gi khaita lauthok khidore habi namada army kharana stone ga tawsilaga koi election tawrambadi maduri tawriba midu gi daito ne ba ani second lo hijiki national highway si ngasai ga koi ngasai do akoi Sadar Hills lauthokpa Jiri lauthokpa aibde mamangi discussion masu Nagaland district trama twittering dwele akoi de hen pikpa population da su size da su even akoi di Surchandra ga thawal ga ai isama ki moti ani thokthok ning heba however ngasai stakeholder ma'am se kiri tawnu bhona bamri darkar lei ngasi lauthoga kevni decision hai nongal ga thang pa la yan ga do le UNC ki wafam ne stakeholder ma'am se तानाबीर मतुंगदा डिसीजन से लाथोपियो नत्रग लाथोपिनो हाबो वाफम सिदी UNC गे नि करम मतम दे मसे गवर्नमेंट गी स्टेटमेंट मो रेनो हबसी यंगकपम दि ओया दु हंदगी मतंग सेदा मणिपुर गवर्नमेंट रेस्पोंसिबल सोय ओइद्रे UNC खतंग रेस्पोंसिबल ओबे वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खतंग रेस्पोंसिबल ओबे वाला गवर्नमेंट इंडिया गी एंगल सिदी यामना लाबन लेगे एंगल माले UNCC ai ngasai jibdo UNC ini sen ayam gi dictation tawba mane okay aduni मणिपुर गवर्नमेंट रेस्पोंसिबल ओइद्रे हंदगी से UNC do kanana control to hergadi innocent I am the control to innocent I am the huji akhoi ga Manipur government yaudana India government ga tokta leiribane atoba economic blockade illegal amadi unconstitutional ore hadana supreme court na lauthoga leiriba high tonga high court kiana abhel toro leiriba dum laba ruling amabu Manipur government na implement tongam daba illegal oiba mi sing to phagat pangam daba mokhogi mayok ta khongyong sanction bangam drisi government gi responsibility ne UNC se inga saire Manipur ga to operate to bunate ini sen IMC Manipur atoba hojik to economic blockade se Manipur gi jurisdiction da haitara Manipur gi jurisdiction ne but operate ini sen IM do Nagaland su operate to he nadi thangi simdi ini sen IMC Nagaland headquarter leiribane ba aduna sai akhoi ga tan to buda yadi ari amok akhoi gi sarke dariba driver sing se akhoi gi Nagaland safe oidragadi akhoi mokoi chacharoi hai Manipur gita sebo mawa kon escort raga Nagaland de akhoi gi Nagaland su safe oidragadi chacharoi safety si am job concern obviously koi national highway task protection force se lakri di state ki security force na kem to gamaro habe wani baja ngamaro habe to thangat kare ngamaro habe nate alla khoi si hoji India government da akhoi gi matter si seriously take up tawe okay India government da ni plus akhoi gi jiri road che khoi operation oina ba man jiri road hargadi akhoi gi control le is a gamin only thing is road to BRO na akhoi gi adi magi contract works BRO ba Ministry of Defense makha le lo bane ba ado akhoi somehow akhoi masida operation oina ba tangai phadragadi akhoi moi han ba akhoi gi hekta FIR palaga ngara nanju discussion da FIR pamri akhoi laisom ibom chana Nagaland Chief Minister bathekta case on FIR pamri leina FIR pamri to amo economic blockade akhoi definition economic blockade means strangling the lifeline of lakhs of people Manipur gi 28 lakhs of people micham prajal akhoi lakh ko nipal le risi makhoi gi makhori chara met pani economic blockade hai bani mana bodana handaki UNC gi economic blockade sidi government da tainabagi mohta khoi gi micham prajal lakh ko nipal jara tainabani micham lakh ko nipal da tainari ba UNC na tori ba thabak illegally unconstitutionally open secretly everybody accepts that everybody agrees that including Manipur government adu kem ta tongam de adu center na masla so ibne habi wafum lai सेंटर दा कोई हुजे पाले बगा में से बीजेपी की नहीं बीजेपी ने कर मैं रेस्पॉन्ड तो बनी बीजेपी मणिपुर स्टेट की कोई वांगा लो बिरे बोजा बिजोय करी हाबि नोजा अखै इकोनॉमिक ब्लॉकेज अखै न 2000 दाइ दगी कुपना स्टडी तौदना सुम लाक्छ बने मरोइना हजिकी पाले ब सरकार जगी 15 डेज मनु जे कोई याम कुपना स्टडी तौजै मसिदा अखै केनो खंग नोटिस तवे इकोनॉमिक ब्लॉकेज दा थोलै ब थौदोक से आयाम बना स्टेट गवर्नमेंट सिगी अखै gi matam sana decision logdaba willful negligence adutagi blockage la akandana akhoi blockage thugaining bagi kano leitaba hauji ibu Johnson ha gi high court ki order me angi marakta ama yawi state government na blockade tardi thugaina ba minimum force no be no minimum force kai digi lakadri no next akhoi ukil ching explain to be the blockade is the act of war never it is not allowed for even one day no mo ta thalo idom neba sadal piba bidaba adu da adu political demand mayam de tongan forum the khana gadoni there are so many democratic means to express their anguish or anger adagi congress na masi blockage deliberately tahulaga mokoi da benefit khara level tawi
अदुगा मोगी रेस्पॉन्सिबिलिटी नाथोकनो नो बदा मोनो मणिपुर की प्रजा जे जात जात की केनो द कंफ्यूज तो लेबा 2006 दा मे की तांग ट्रंग दा अखोई की indefinite blockade अम कहून गिबा मसे याम नाइबा इशू नि चिंगी स्कूल की ओजा सिंग द ओजा थाबि ओहाय गतनेबा सिगी दमदा याम साना blockade कहून गिबा why अदुदा कोई जो एक्सप्लेन तवंग गम दमनिना ब्लैक मार्केट सिंग दी कांग्रेस की केनो सिस गानर माने हाइदे प्रजा सिंग जो हाइना दे अदगी नेक्स्ट नहान दगी होनो मसिगी डिस्कशन जे ISTB टू चथरे ओके अदैदा NSNIM अदगी हाईवे सिक्योरिटी काइन पंपन द पंचलग प्रजा सिंग होलेबा ओके अखोगी नेशनल हाईवे मणिपुर सेलिबा सिगी सिक्योरिटी की दायित्व दे 100% स्टेट की नेबा सिदा अखोगी सेंटर की करीम तक दरकार लेते मसी ममांग दा अखोई पिफेमा आइबा लमदा मणिपुरी मचा नपिमसा अनिका मोलेस तबि मतंग दा अखोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी ना मतंदी होम मिनिस्टर एलके अडवाणी उनबा चलुई एलके अडवाणी ना लाइनो की पॉलिटिकल पार्टी यावी मदद याम क्लियर कद हरे हाईवे दे वेगे वेसनो ओइरे टॉक्सनो सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट however hujudi karibo matam la constitution je koi sendo pa tangai phadraba in khalak ba yawre aduga national highway ki security ji da central role je kada ida la ke da state amaga janada da to pe state am thingjal le ba hujik tamil nadu ga karnataka ga tawnori kan je in such cases akoi center can intervene adagi atopam na akoi gi momang da yam sango blockade am tawgi Southern Hill Demand Committee 93 days. Adagi am counter blockade 100 days tawgi. Praja ji husi war is mano one day. Adaga Congress MLA amakna Sri Y Irabona magi security kunjo on burgas keno chingdo amata kaidin por kieba. Okay. If a person has a will and a determination. Adaga akone akona notice tawgi bamna adamai tawna nupa amna thona bana por kanda mahak si Congress kini adu regasu hero Manipur hai kanda Congress chief minister MLA Congress party digi kana gamda thagat wai herki deba wase harik to se their silence is so deafening ado boja hui adu kari gino si dai hedi Congress ex MLA y rabot ki keno se example se BJP to sinari se hojik phabo Congress le ram tar gadi madu ki example to se na mo adam sinagani because okay BJP de Europe ki sin update no mari BJP de so basangam dabni kon active so de ko okay akoi BJP ai sida BJP Congress ni wanate Congress ki willful negligence of their duty adagi next akoi kano le Manipur police ki husi total strength se lising control de army ki strength da har gadi division ohum ne division ohum je lebak macha loksin bu yar bone sigi lising control music ke dawle ri ge ba adagi hosiki Congress spokesperson na highly giva Nagaland state involved tawe okay Nagaland state involved taw daga su momang da taw bukan da Manipur rifle khara yam na salaga Nagaland police ki jeep ani khane escort tor pada Nagaland ki border khujuma lamthor pada akai amata thokte mao he yar pada Imphal bogda gari me security force mong loi thuga ba complaint laki adaga sigum blockade taw matam da akoi transporter singi gari holding to bagi pot pat bagi natraga akai ri to bagi business law sikana na compensate to bigi bi yawre okay hai badi blockade la thodi ban la thodi driver is ke laga na gari thorno blockade to honji hai bu mami yawre ba adagi NSN IMC yam toina panbi Congress na mamang da mo yawboni na behind UNC hai na chingba NSN IMC peace talk almost loiragum ni framework agreement signed to framework agreement da kari yawi ba Loin Kangna Pone, Hojipuk lady say Manipur interest of Yagdri. Whatever be the case, Nagaland governor Nahulak Tokre from this day, August 3, 2015 dagi, NSN IM ceased to exist. Okay. Adagi Congress ki notice the young tall leader as is Zamirna Hydre. Nasi Hyber Mr. Digidi, Greater Nagaland never arise in any discussion. Aduga sovereignty is out of question and hydro never. Okay. And this is the man declared to Gana Manipur Akogi Karimba, Kogi issue, Kogi interest Lokanda, NSN, IM, NSN, Okay. Kariginosin. Okay, what is NSN IM of the Sakitore? Hujiki Moreover, our economy blockade day 14 days sugret plus 2 days shutdown total 16 yogre that's also why the response to minimum male hoye tamo surchandra na hairi se if masigi clarification se is a clarification of the government adu tarage di ekoi khoi lai no thibu do okay mam de ekoi fact check to se hausi gari palli se mau de gi ne ba mau gi asomna kan Nagaland gari se leng ne adu dai da payeba gari du taseng badi state na madu
पुरकदौने है अदा सेंटर दे प्राइस तौरुरे को स्माइन तौदना अखोई दि ngамजद्रे हाइबगी अमा पूरा सरेंडर तौरुरे दना अदुमा लेरे दे सेकंड NACN IM से स्टेट चिना उरे UNC से NACN IM ने उबीरे अखोई स्टेट सरकार ना उरे को मसी चुम्मे को अदु तादी UN अखोई ना मियाम ना हंजन डिमांड तौवा स्टेट सरकार की पॉलिसी से कईनो NACN IM की मतांग से फजना याम कंक्रीट ओइना मदु फजना थंबियो जो थंबीदब अदुगा हौजिकना अमुक मदु मोगी प्रेजेंस ना कनमना कोई ngамदे हायरगदी सरकार से लानगदौरेबा अदुगा सेंटर दा NACN कंट्रोल तौबनी हायतारगदी 2011 दे UPA 2 नेबा सेंटर दा अदु मतमदुदि UPA 2 मतमदुदि इट वाज अगस्त की तांग अमदगी ना नवंबर की तांग अमनेबा सदा हिल डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी तौना काउंटर ब्लॉकेट UNC ना अगस्त की तांग कुन गमाथोइदगी नवंबर की तांग कुन मापन भावनेबा ऑल टुगेदर 120 डेज नेबा अदु तारगदी हौजि पीबीबा जस्टिफिकेशन से डज इट सर्व अखोई ngसागी अखोइना पामिबो ऑब्जेक्टिव द मदु फुलफिल तौबिदोरिबा अदु तारगदी लानगनी बाय हाइजरिना नेशनल हाईवे से स्टेट की कंट्रोल ने हायरेगा अखोइना स्टेट की कंट्रोल की वांगदा लई हाइतारगदी नहानदगी चिंगई सिदा मणिपुर थोकपुर थोई सिदा मणिपुर की स्टेट फोर्स नतना कना कना सिनगी गेबा अदुगी तोंगानबा प्रोविजन अमा स्टेट सरकार ममांग लेगिबसु नतेबा अदा हौजिक बोर्ड नक्सल ए इलेक्शनिंग से नक्सल आबनिना अखोई बोर्ड की इलेक्शन इंटरेस्ट ना अखोई लेरे हाइबदुना हेना सेंगना फैसी वनरा मोय हाइजरिना मसी विदाउट एनी कैनो की वन नते को कांग्रेस ओइगेरा बीजेपी ओइगेरा को एनी गवर्नमेंट अनु ओइबिरो मरमदी मधु तसेंगना हाई कोर्ट ना इंटरिम एडवाइस अमा हंदक्ति अखोई पीरबनेबा डायरेक्शन अमा जस्टिस कोर्टेसोरना अदुदि अखोई फोर्स मिनिमम फोर्स सेंगे लकांदा अखोई मुइबा लाख मतमदा अखोई फुल स्ट्रेंथ उठकिदना अदुमाइन तौदना पोर्ट एटलीस्ट अखोई स्टैंडर्ड ओरिबा एसेंशियल कमोडिटी जो चिंगन बि याइसी वानिदा अदु बाउकी थाक्त ngамजद्रगति सरकार सि लैबसिगी करी आठ लेगी हाइबे वहंगसिनेबा हंगजरीजे अदु सि कंस्ट्रक्टिव कैनो मनेबा कोई पिजरी से कोई सजेशन नेबा अदु सरकार से लौसन बिबदा मदु दोइन खल्लगदी अखोई कैनोम चटनग्रनेबा अदुगा आइन हाइजरिगिना अखोई मणिपुर की अखोई की फजबम सु लेबा याम फजबसि कैनो हाइ मतमदा से अखोई हुजिक याम कंट्रोवर्शियल इशू मोरे सदर हिल डिस्ट्रिक्ट हाइबसे ngarang nahan gi demand nate haba 1893 dagi one of the sub divisions of plain gi manung da ama ching haba ching da manga lai matam da 1893 je british na india hai manipur paisan matam de hori ne ba no adu gi history du chatlagum se ba सदर हिल से अखोई लेजिटिमेट डिमांड अमने हाइबसे अखोई खंगे हेबा सदर हिल्स खंगे सदर हिल्स अखोई कैनो तौबदा खंगे अदु मसिना करमाइन तौगेदा चुमनगी अखोई इशू अमखकने न कोई लो यारोयबा मरमदी सदर हिल्स जिरीबाम से इट इज गोइंग टू सॉल्व आवर फ्यूचर प्रॉब्लम्स तमो मसिना कयगुमा वांस अखोइना मसिदैसिदा अखोइगी पॉलिसी फजना रिफ्लेक्ट तौबंगामबा वांस अखोइना मसि सेमको मतमदा यस अखोइ स्माइन तौसी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस सेमग्रमिना इफ नेसेसरी थवाल सो उनी थोक्सी उखुल जो साउथ नॉट थोलप या अदुगी मरबदा यस अदुगी अखोइगी तोंगलाउबीदा अदगी अखोइगी कोक्रुक्ता अदुना मसीगा इरोइनना डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन के इन प्रिंसिपल सु यासी अदुगा लांगो द लेबदो सदर हिल्स हाइबद पओय वाइथौ चिंगोन द लेब समन तांकुल दो थवाल याउद्रगदी आसना परिचबद पओय सिगुमबगी पॉलिसी मेथड द पुनछलकान द वारी सानबसे स्वाइसिदा अखोजि पुरागा अखोजि चुमनगी अखोइ फायर फाइटिंग की टाइप इशू उम थोया दा कइनो कोइ खंगदेबा 2011 दा यानरी से कोई कइनो खंगदेबा कमाइन तौदुना 100 डेज की इकोनॉमिक ब्लॉकेट हंदोखि बिनोइसे कोई कनाम खंगिद्रे ओके 2011 दा 100 डेज 123 डेज की याम सांगबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट लेबदि मणिपुर हा कामनखि मदुगी मतोक तमगा हंदकिसु अदुम तौजसनु हाबगी मामी अमदि तारी मतंग स्वाइदनी कोई गवर्नेंस लेत्रे अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट से लेरुबगी करी वहां तो ओइरुबगी हाबगी वहां मयाम हंगरी से और ngasi मक ओजा जोनसन सो हंगबि खरे ओजा सुचंद्रदा मसिगी पाखु मयाम दि लेरे रेस्पोंड तौबिनिंग अदुबु मतंग सन ब्रेम लोजो के ब्रेकी मतंग दा ओजाना हारिबा वहां सिगी पाखु मयाम से कुंबिरो ब्रेक 2000 के इंपैक्ट इंस्ट्रूमेंट तादु लेबि Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water.
Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Oza Lipsap group na puthok saba Oza sinabiyo Welcome back. Atum nengbir basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj NONGTHOMBAM. Manung Hutna tangasi khana jarbi basi United Naga Council na hau kiba November ki tarik amadagi akoigi GOVT amadi Southern Hills pu full-fledged revenue district uhan ba yaro habagi mayokta sensel aliba economic matam kaktaba economic block edasina piri pachething asigi matang dani break ki mamang da tongan tongan ba hang sing ha tare hujik pa aliba Congress government da hangkhre adu hauji phaugi oina di Congress government ka CAF and PD ki director amadi minister na खटखटी दिस लगा कोई गाड़ी में हमसे GOVT की लंबी से की पुहलागा कोई इम्फाल फाउ द थौजल कोई वापम मैम पोंदो पिरी कोई एसेंशियल कमोडिटीज मैम अदगी थाउ नजिंगो मैम से अदुबो होजि फाउगी ओइना दि गवर्नमेंट ना UNC दा याम हाइदि स्ट्रिंजेंट ओइबा पाखुम नत्र वारी सानाबी वापम केंत लेते मरु ओइना ngasi की प्रोग्राम से कोई UNC मग नत्र कसु UNC की कोई मसा ब्रांचिंग है बता रहे कोई अनसम न चिंग कांटेक्ट हो जबने अनसम की मी लाके हरा में तो वो लास्ट मोमेंट द विड्रॉ तो करे मरमतुना ngasi की डिस्कशन से दा अनसम याबो पंगरे मरमतुना मसी मैटै सेंट्रिक डिस्कशन ने तो हाइबी बा पैनल से मैटै गातने हाइदुना अदुबो मधुमक्ति नते कोई साइट की होना जब याबो मैम होना जबने दिस इज नॉट मैटै सेंट्रिक डिस्कशन दिस इज मणिपुर सेंट्रिक डिस्कशन हौजिक वार बसी मणिपुर की मियाम नि इंक्लूडिंग हिल्स एंड वैली ट्राइब्स एंड नॉन ट्राइब्स मरमतुना ngasi के प्रोग्राम सी लाइव यंगबो मंगना त्रगसु YouTube के थ्रू दा अखोई मोबाइल फोन दा करिदा UNC की मिसु लो यंगदुरबनि मरमतुना आई ओजा सुचंद्र हाजनिंगे सी UNC की नाकोंगदा पीखबि याम चावम मैसेज मा स्ट्रांग मैसेज अमा पीबी होरो कोई UNC बु कोइना योखटपगी मोंगदा यामना इचम चम वहाई गाता हागी तारगते मोइदा नाव चावम सु लाकबि याय असेंग मफम दो करियो बिदिनो मणिपुर गवर्नमेंट सी एग्जिस्ट उद्रबरा Maruina, silence is legitimizing whatsoever is going on. Silence is accepting whatsoever is happening. Hai wapam dai. Tumen lesson mai basi tori me apse loi chumme hai bani. Masi legalize to thokne hai bani. Manipur ga mengi se UNC ne tori wapam si legalize to thokpiri bra accept to biri bra. Koi ge government na tawba action khuni mukpa government na wari sana bu khuni mukpa koi press thorok to di hai ba. Ado koi nakan de lebiri ba ni mak Maksai government leibidi natam nina mapandi ngang busidi yam kome mapandi ngang busidi alo tayra bo ki keso hana ungsing ruke ba Okay. tayra bo na mana chatring da cabinet decision lawyer ga akoi masida ROP deploy to bo horaga kochi puthona badu ba cabinet yawni na khangam nina deploy tawrega da ma matana hal salga mar puthorga luineraga hero sabai wane ngasi puang ngang bai wane ba adu uzana hosik maral sibi rei congress ne to ke bagi dinate ko sounding badagi nate matam tu di hero ramne hosik di hero record tu adum yenga khangani already assam right pal manipur command loina ba deploy to cabinet decision law matung da deploy to ga koi gi puthok na to pudra already di de legan adu ngasi ngasi mak wire ba congress le ram taragati mamangi 2011 ki 123 की इकोनॉमिक ब्लॉक है तक कांग्रेस की मियो एम चलगा मधु पोचे मैम पुथोई अखोइना हेरोइक ओइबा थबक तवी हाइदुना सिंथा नरम याबनी अदुबो अनफॉर्चुनेटली अतै खरा वाइरा बोर्ड कांग्रेस लेइत्रे बीजेपी ते सकरे अदुमा लेरमगसो खै हाइगनेबा ओके गो मसामनि मसाम कैबिनेट मिनिस्टर नेबा मतम डिसीजन जिमा खंगी बने ROP डिप्लॉय तोरे सिमा खंगी बने ओके मदमा तायराब की केस ता अरुगा हेरो साबै वाने मदि secondly aseng heroes de manipur government aseng adun hujik so akoina hekta अखोगी कनाव मखरा मी खरा प्रोटेस्ट होबा डेमोक्रेटिक राइट मागी डिमांड होबा इसरी याहेबा मसली अदुबो राइट कोई प्रोटेस्ट होबे राइट ने दी हाय अदु सुप्रीम कोर्ट आगे बता आगे प्रोटेस्ट होबी राइट तो नंबर मोइदुना अतोपा मी सिटीजन जिंगी फंडामेंटल राइट ते इन्फ्लुएंस होबी आई सुनुक चाहिए अदुगा अदु हैदना स्टेट में अगेंस्ट अखोगी ब्लॉकेट होबसिदी ला लेबसी सुप्रीम कोर्ट नसो हाइग्रबम नेबा अले अखोई तुमिन लेथोक्तेब हैदा ngasi torga hayeng khut thade hebgi wadan different thing neba akoi het blockage si tobuga akoi phil thar masi toguno se appeal tawi open lisu appeal tawi phil thar masi toguno se appeal tawi maramdi akoi state gilam gi mi myam yauri UNC da plus Nagaland lam su mayam yaweba maramda akoi
अपील तौई अदगी अखोई तौदनबसी वारी सानब खोनब मसिगुमसि तौदनबसि तौई तंगाई फरक्तरगदी तंगाई फरक्तबगी थबक तो अखोई लाखनी तंगाई फरक्तरगदी हाउएवर हेता तंगाई फरक्तब हाइसि नुमि चाम सुबंगा इदोरि हाइ अनते अदु वानते अदु अखोई अपील जि तौबदा अदगी नाउ ब्लॉकेट लिप तौरसु इंडिया का मिन इन्वॉल्व तौरगा मरमदि अखोइना अखोई रोमदै मी भौवा सेनापति दगी अरे नागालैंड मी पुल्लगा असम चलगा अखोई नुंग थाब खोप मई थाबसि लेग्रबे नागालैंड स्टेट मनुंगदा मरमदना अंडरस्टैंडिंग अम लेतब यादे मसला अरे अखोई हुजिक ड्राइवर सिंगसु अखोई की सिक्योरिटी पीबो खतर मोइने लिप तौद्रगदी अखोई की सिक्योरिटी पीबो खतना अखोई चलुएद नागा अखोई की ड्राइवर मैम डिमांड तौरिबने अने अखोई फोर्स नंग चत बयारो हेबिसिजो यारो हेरिबो मसे अखोई तामो सुरचंद्रन हाइसे कैबिनेट डिसीजन लौर कांदा आरओपी मेन सेमगी थंगी बनी ना हाइबा तारगदी अखोई राजना हंगी वाहंग से क्वेश्चन से अदुम अमु अप्लाई तो रीअप्लाई तो रेबा हमदे 120 डेज योगदबे कैबिनेट फमद्रि से सिव तारगदी अखोइना कंपैरेटिव एनालिसिस हम तो तारगदी 2011 की प्रोटेस्ट की मरम से ngasi gi sade hills ki sine haba cham mane haba adu taragdi government na why cabinet decision ji kadubi lowdri no first day da sangdok to re haire adi plus lowdri haire ga su tang 8 dadi tang 9 dadi reiterate to re kansan le na haire haba adu ma lowthok tre ko adagi amu wait and watch policy se manipur sarkar gi phajain haiba philosophy se sida nebal leba kangkhong chai ri se maram di issue mat lotion da ba sigi wait and watch policy se da another 20 years chaladi manipur di ट्राइफरकेट नते ने पूरा लोयरे सिंकुप साने मल्टीपल कैनो चक्रने बा अरे थर्ड पॉइंट ता ngasi फावदा हाइरिबा इशू सिगी मतांगदा सरकार सिना रिमार्केबल अचीवमेंट अमा लौबी ग्राबा अरे क्वेश्चन अमा हाइजेगे बा नागालैंड ने दमोय हाइजे सिको अकी मई कैनो के नसे देखो नागालैंड इफ दे इन्वॉल्व अखोई गिसु मी लाखतरा आसाम द ले है अखोइना 2010 दा काउंटर ब्लॉकेट तोगिदुदी नागालैंड एनएसएफ ना हाइरिबा डिमांड से द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यावलोय हाइबेगी काउंटर ब्लॉकेट आसाम द तौरकपने है अदु इतारगदी हौजिकसु थौना लेना अखोई गाड़ी से चचनु नागालैंड द हेक थिंग को मिकुप तो आसाम द नागालैंड की गाड़ी थिंगनेबा अदुगी दी अखोई मदुगी दमक्ते दी अखोई चप चाबा टिट फॉर टेट एक्शन द अखोई लौगनेबा अदु अखोई मनुंग खक्ते द हुजिक तौनेबा UNC टूल लमोइना हुजिक NACN IM से कनाना गाइडलाइन पीरगा तौबनोदि नोय खंगनरे यम डिप्लोमेटिक ओइरे अखोइदी यावदे UNC न तौजबने हाइगा मणिपुर मसेन लंगननबा मसिनजल लाए सिगी लांगसिदा सरकार सिना उबा ngamद्रबा सिगी ट्रैप सिदा सुम थुरो चटलकदी अखोइ करमाइ तौदना अखोइ लेबाकी इशू जि थेंगनगदोइनो अदो ngasi जिरीबामगा अखोइगी सदे हिल के फाइनल नतेबा सिना सोल्व तौरगदोइदी अखोइगी हौजिक खुन खतना तोरिबा अखोइ हेंगलेप का अखोइगी मोइरांगा फुनदोरी अदगी सोमना कंदा कौतुक का तौनदोरी सोमना कंदा मयाम अमा लेरे अद सी मयाम सी once machine automatic treatment policy ama oina akoi state kisu policy ama arrive ta hurakanda handaki sidai sidai khutma bado haurakadi leibak se kanma ngangbani khanjeba aduna yam responsible oina statesmanship quality se yaudana temperament ta haidaba without heta wakhanda koina khalakana pangai haibase masi leibak ki hujiki context de chana de siwana hygienic okay masi oza BJP ki oza BJP jo respond to bini oza have you akoi ki Hujiki Paliba state government की policy दा appeal लेबो वाही से कोई तानिंग नत्रे okay appeal तो बिगनो action तो बियो कुछ था तो मतंग दा कुछ था भाई कापु कोलो है बिगनते action लगो तो मतंग दा लगरे appeal तो जरी है याम तो इंटारे next नसागी कांग्रेस की spokesperson honorable MLA नसिंदो पियबा इलाबोट की मतंग दो same thing though why not he can the state government take up now मदद आरोपी तौरीबा खोलीबा मयाम दो कनो हजि तौबिरो हंदक से तौबिरो हाना तौबे 120 days यौद्रिङै से तौबिरो याम थुना ब्लॉकेट से तारिख कुंठा दा लंपो कुंठा दा तौबन तेबा ए वीक अहेड वी ब्लॉकेट तौनी हाइरेबा अदुगी मरक दा सेंट्रल गवर्नमेंट ने खंगदे अमदन खंगदे एनी स्टेट लखत खिबगी खुदुम करी लेगेबा ब्लॉकेट तौरगा मथंदा हंदोक चकिनी मथंदा डाई आउट तौबा मूवमेंट से सी ngaira डिले टैक्टिक्स तौरगा यानी हबे वखल Next, anything to look at Manipur Kaidore, BJP, Nani, Aduni, ceasefire, Guinea, the Kosalakane. Tangasina Manipur Kaidore, the Sigumba decision load of Matamda load of Sina, was it Tampaxida, Hena, anti hill with a Pama, Eva, I don't Kajar again. Adaki Atopamna.
uneven development je atake mate glaring way ba aina khara na hawri dai khongna Tamenglong district ki kari Nagaland phau yam chacharme adu dai khun nam khakni maming palake barak tere no pana ta ba khun phungni na khun lai leng mai nagana ta bane hari ba jaga sidi da kamai to ge da numit tare mamme mi na re si paramdi public health like amalike barak tere iroi ra satra ka ba chai khuding ge omari irak na si hek thangnaba Nagaland ki border sida Intumai na khudum le hari ba Intumai sida nungdang mai pungang ngale bus chancellor bazaar le school le public health center le adada same jatini leng mai lon ngam jatini adada kumpung de le ba kambuna Nagaland da tiningoi do bi maram si kari okay unequal development jangla na develop to inequality am jangla re adu ke mate neglect adu oja ajo shira kan topic ta lambi da halakpa hatare ko ngasi ki MLA kari kram am se ching da khara chappa change ba okay ching de sab mathok tari indefinite economic blockade si suma na sarang na bal lai riba mayam hujik chara hen bi fem da lai riba alu kilo da lupan ni fu yang khai piraba akoi gi petrol liter da lupa chawham da lai ge phangatra ba am da lai tre habani exhausted or akoi gi essential commodities are exhausted laitre akoi isa ma ngasi ma akoi gi all Manipur working journalists union na amjuna koi protest am sit in protest am so pangtho i koi hayeng dagi paw lo bachap ya hayeng de tinga si ma paw lo bachap gi koi de thaw letre koi mi na paw lo bi lo ha matra sap gi keno se leitra bane operational oidra ha bane matang si da koi gi ngarang BJP ki president ha batare KSH Bhavan dan phongdok PPK bata hai tare koi gi radio gi interview ma da ngasi newspaper ma am so phone kare ko BJP na government se parik taragati sum magal gi economic blockade ka se am dal helo ha bagi wafang ba phondok pele karam mongdon economic blockade le helo idri BJP nadi yam kon haiberi so am tang sita center pusan birko hari adu as a political party am oina lakadru mikhal sita su yam chauna strong contender oini haiduna chongthopi re ibni matang swai sida government pai da bataraga su kemda tobu yadra bazala center the BJP ga mene le se center da koi center ki minister mayam so andak adum lai ban manung da su la mayam jawre BJP se kem to bangam dra jala only ngang ba khatam mayam haine riba BJP congress na so koi accused to ba BJP se only media da khatne moine kal se reality de kem kan di hai so mabjal akoi gi ithol di opposition gi MLA ani khak lai bechna lai state sarkar ji policy program ji sida bane adum economy block oja chara hendo gi damte BJP na hendra ba kari to bu yab ge happy pot BJP na kari to gudu no ek to do government na to durga khoi ni to bion law na ta kari pai li adum president na khoi na government party kem to ro have hum le kari karamba modus operandi da harib janu sin pai ra di akoi na ngasai na in haji gi ba blockade se ek war ne ji logani example pigne ba akoi gi miscreant treat ro kani UNC oigra NSN IM वगैरह मणिपुर ceasefire चलना बसनते अदुगी अंबा मणिपुर की पुलिस से के दौरी के होजी ब्लॉकेड है हंगदर पुदी एमबियो चेक पोस्ट खुदी मुदे पुलिस में हम पाइथरोनी को चाहिए बारे नाम ना पैसा तिंग थुपा अदुना होजी ब्लॉकेड मुदे नमय के दौरी लिसन कंट्रोल दे बस सिपाही से कदा ये थंगे ओके लिसन पुलिस पर्सनल लिसन कंट्रोल दे जकराई भी हाबी हम चावो वांग ने लोइना जेसी आईएलपीएस ना खोंजन चचल मतम दे जेसी आईएलपीएस की कन्वीनर दा करी नो चार्ज सोशल लगा याम ब्लाइन ना याम थून है ता मसी फान खेबगी थबक का याम चथगी है तारे मणिपुर मिंग साइड की अदुबो सुमान इकोनॉमिक ब्लॉकेड ngасai ne haje ba strangling khoi khori charam me li ba sum ba economic blockade ne try 20 pha kare pha ringai sida su ultimatum pi kheba yon sina ko smai tawrani hai dona tawr matung amuka khongjang kangsal ne na tarik 9 8 ha kheba ler pauda manipur government na hojik so khoi tauri center da che tha kare khoi tauri hair ga sum leiba thabak tari kem udab se hadi among ngasai hangjabi wahang numi chama kun amchu ngai ba tari broja numi cham kun yor matung da cabinet ke mifam kauraga koi police ki patrolling lehalaga CRPF ga yaho laga assam rifle ga yaho laga essential commodities sing manipur mi amna loi sira ka anda saru so na proper bi jala kari have news hojik suksang sangtharoi ko ai hayeng mak pung asuk tai di ai assurance pi roi aruga hojik hana gi doina suksang sangtharoi phare ne government ek tok di se government na home minister ga wari sarwa chief minister honorable chief minister ke level lagi prime minister honorable chief minister da city mi prime minister na magi hojik ki bank ki kari tawri besira yam kyau so security kar pbo da all over country ma akoi chief minister se ire adu rajasthan masala telephone da wari sa matam da akoi masing meter si honorable same ne rajasthan ta a price of later on da magi follower ha ga tar kari ha tar magi interlocutor adu go wari sa ga phare de Nagaland involved to Hodragadi, Massi Nungai Roy, Habisi, Animak Yana Wapam name. Madam Ningasagi, innocent I am Hariba, a quay center who worries Hariba. Uzana worries UNC is one, but innocent I am the Palero. Economic block is the UNC. UNC say
NACN IM की dictate to certain Okay, mouthpiece ni, frontal organization में हम हैं ना। hai bani to अतो कोई की government की meeting ददी UNC frontal organization भी कनो just the CSO अमोइन वो भी हो CSO अमत तो भी adu sai adu akhoi na masi hai matam da fare dudi akhoi ki mogi tanar matung da akhoi na force direct decision nadring da statement amtang sarkar dagi akhoi ki hoji mukti Sadar Hills की मतंग रा जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट में मतंग रा कैबिनेट की गवर्नमेंट की डिसीजन क्लियर लोबो लेते से मसी मैसेज मतलब पियोजे मोइना हेरपनी मोइना हेरपदगी चीफ सेक्रेटरी ना अखोई की स्टेटमेंट जी अखोई प्रेस मैसेज में स्टेटमेंट में थोकर बने गवर्नमेंट ऑफिशियली मधुगी मतंग रमो अखोई मखा थाबदा सेम ना होम मिनिस्टर दसो मुक मसी मेटरजी वारी सारने आई नंगाइदी ngasi Nagaland ju kaisu involve to ai hoji khwailagi ngang ai speech ta yawani masi thoina haidi center gi is mantri memam la iba ko adigi mogi home ministry na innocent I am the high with the innocent I am the kodak the UCM akoi UNC da hairaga stop tawdo porchida tawandana sum leiri base I think BJP is playing politics. BJP is playing politics. Manipur की मियाम चरा हिंदू रहे चानिंग आई करीमता लेते रहे कांग्रेस ने BJP तो मराल सीरी BJP ने कांग्रेस का मैंने तो तब नहीं हायरी ultimately public ने तो उतारी बरा हो जी मणिपुर की मियाम चलो affected और बनी ना after few days मणिपुर की मियाम मसां बतन तो थोड़ा नहीं ngasi देखी ngarang हांडे की तो बनी counter economic blockade मफम तो तौनो खरे political parties में मियाम पोथा भी रहे हारी बरा अखोई मियाम तो जो हारी बरा BJP करे हाबी नहीं हो जी की state government की थबक सोयर का BJP तो ताशन बच्चे भी बाप ताए होंगे भी नहीं मोई की non performance अतो मांगने मणिपुर मियाम है सी कांग्रेस का BJP का ये ना बिरनु मियाम की दावत तो बिरो BJP पोथारा ने जो लगे बा फंक्शन तो बियो कांग्रेस गवर्नमेंट ने फाजन ने फंक्शन तो कांदा BJP वोट का दबसी आइना फंक्शन तो मन दबदगी मया ने पेलक पति साइकिल लेने आई सिदा मतम जुले न मरो 10 घंटा खाइजगे श्री अक्रम इबो भी ऑनरेबल सीएम ना सेंटर दा अपील तौबा का इन तौबा से याम इकाई मरम दी स्टेट ना तौबा या बदा सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टर उसिलम गनो मानदम चंगे बा अदगी होजी अखोई ऑनरेबल एमएलए ना हाइबी गिबदो सेंट्रल लीडर मयाम दा इज दी मखोई ड्यूटी लाबने ऑफिशियल ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी ला कान दे मखोई अखोई स्टेट गेस्ट ओइ दे अखोई नोइ जै सिमाई सेंगो चगे सि बराबर हाई स्टेट गेस्ट ओहिन बुक द वारे सेंट्रल लीडर ला मन नाई अदो वार गे तियार जेलिंग दी करी गोहेलिबा ओके नेक्स्ट अखोई 2010 की अप्रैल 12 ता मणिपुर दा मुइबा चंग कनी तो दा चंग लोइन तो याम सांग ब्लॉकेट हमसे लेगेबा अदि मखा ताबदा छात्र खरा सोक पसीबगी अमुक से ब्लॉकेट चथगीबा मसिदा इना MPCC की स्पोक्सपर्सन पोजीशन मा हंजगेबा मसि यारगा दिंग सी पब्लिक द खुंबिरमो अखोई श्री अक्रम इबो बिना मणिपुर दा सीज फायर चना दे मुइबा वांटेड लॉकटोई ही इज अ क्रिमिनल मणिपुर चंग दी फागनी हायबा अदुगा हेब्रोन दले फाबंग गमद्रे फरे आमस्टरडम द चक्रे फाबंग गमद्रे मखोंग थोंगना चंगके हाइदा फजना चंगलगा फाबई मोता माउद मुइबा चंगबा यारोय थिंगिबे करिगिनो पुलिस ना फारिबा फानिंगिबा मीमना मयुम द चंगकपदा फागे हाइदना चंगबा यादे दो साइड अदुम पैराडॉक्सिकल होइबा पोट में हम कांग्रेस यावरेबा सी मुइबा की इंसिडेंट सी खक्ता नते many other thing I pan bidul ikhan nairo okay economic blockade amakha tawbada hanagi ariba mayam pop thore tasena masi required oibro idabra ha dudi khangja tare akoina pamjabadi leireba economic blockade se karamna ek point ba hamne ha uja johnson Manipur ki national highway dako BJP oigera congress oigera se chana ba leiraktre sidai sida aina center ai chana ba leitre noi amtu yingbiyo na haiba se masi ki chanai bi sida ne ko yuji loiri se issue the tawigano haba city direct akoi ki violation of fundamental right article 21 done right to life sidai sida ek tawgadong ne haba ada ai hujik aina hangningi na sinida kari gi damak to no center na kai dharka lege si akoi Manipur se India na kawroi do gi wafam mo heng ningjang batai ba leader er ka so hai ga dong ne ba Manipur di we are akoi di independent kingdom amu oina koi di India da yawbani nangi sumaina noi de koi de sumain tawuse sometimes high ba change India ki part amu oira su Manipur ki leader me adu ki historical background de koi di yawrak pane ba adegi plus ai koi Manipur da lambi chatpa chatta basibu Nagaland involved ton ngani na city thar is city loire ba pura city mina no ne hai wani da kadu bui no ai koi di action tawrani ai koi aduga khwai ngak pati state government gi
पोजिशन से याम चुम्मेबा लाउथोक्तेबा लाउथोक्तरगदी लाउथोक भावना सारगा अदुदि होरेन मंगांग ननि तुमुरुनो ना UNC दो अदुगी फिवम दा इरांग दो हौरे सोमना कंड ऑफिशियल लेबा कैबिनेट पौ फमदे ना कोई ऑनरेबल MLA ना हाइरेबा अदु सिगी वाफम से नोइना हाइबा लतादि UNC ना तौरिसि क्लियर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 ने मदगी इंटरिम ऑर्डर मैम लेरे 15 नम लेरे अदुगी मथक्ता सुप्रीम कोर्ट की हजिकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल लेरे हिरम सिगा मरी सुंगले लेने तबे तौदो पोरम तौसलकान एक्शन तौबदो मदगिदा अदगी प्लस दे अमना अखोगी अमंग आवर लीडर्स CSO की मरक तो ओरप याय नत्रगा मीडिया पर्सन मक तो याय कंफ्यूजिंग ओइगदब स्टेटमेंट दि पीरगुम से हाइदि कोर्ट ना सुमाइन तौदना नेसेसरी स्टेप्स अम लखलु हाइदना पीबसे मसी सिविलियन हालू न पीब नते नेसेसरी मेजर हाइबदी तंगाई फतबा आरोपी डबल ओइगेरा अम तौगेरा अम सिजिनरकान पोच पुरो हाइबनेबा अदो आइना पब्लिक की फिगर ओइरे हारेगा लीडर ओइरे हारेगा समटाइम्स कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट अम पीरागदी अदो अखोई सरकार की नतब मिद आई उग्रेबा ngang han kana discussion da ngangreba prajada kaino ne phajagre khanara tawphayebse khanaba se for the last 40 years khanara si khanaba je tu aseba amma haurse jiri bamga sada hilka se sina beginner or se sidai di every koi gi sugba territory gi boundary gi dispute lakpa se handa ki sina masi gi automatic treatment policy ma sem hauraga establish ta horse okay automatic treatment policy oja susan lakringa da oja bijo gi final I am briefly has state governments in any bona fide decision lo da ko BJP support to gani ado motivated decision or pada ko react tar pu ai akoina sarkar barga di the sin may be different by the BCI by the gas will still do our constructive role as an opposition ado gaina last ta ngasai na muiba gi mata hangjagi do congress spokesperson the khumbira mo wanted phagani lok to mi do changjera ge hai ka da kari get changandri lo si da habi ro confusion je masi ko ngon da leyeba wanted hazard ona lakpase nate ibu bina yam laugi we got changa di pani ceasefire ari next question to hangjage ceasefire gi matang di da ceasefire da akhoi gi framework agreement so and so Manipur thugai dore Manipur kai dore ada da hojik paliba congress sarkar jina framework agreement jina Manipur kai gani ne khanbi bra kai gani ne khalaga hujibuk ke dau le kom to question to BJP ki spoke le damon hangou de ya okay oja nabi BJP की इशू को आई वही दामोदर हंगजिनेंगे ना framework agreement से will confine only in the state of Nagaland is सुमाई हाई दे बा सिदनेबा अखोई दा apprehensive ओइ रही से अदो framework agreement सिदा मरम ओइदना मणिपुर जी काहेलोय अदु तो हलोय दि नोय हाइबा को दा framework agreement Nagaland खतो त confine तौगनी एना प्रजा की डिमांड सिदी ngasi बाव हाइदबनी ना हजिकी anxiety apprehension uncertainty से अदुम लई हेबा अदो BJP की मणिपुर की state leadership ना स्वाइ सिदा अदु की statement दो याम concrete एवं पीरगदी हयेंग देगी अकोई withdraw तौजरगा framework agreement की से को framework agreement से करी याव नो खंगदना कोइना मथा सारी बिसिदा राजनाथ सिंह नत्रगा कोई की मोइबागुमबदी नो मसु याय मोइदि लोय खंगाबनिना अदु मतां साइज द फाइनल क्वेश्चन ने ओजा सुचंद लाक्चरी ओजा अनिना हंगिरि क्वेश्चन में हमसे की मोइबा करी फाद्रिनो अरगा मणिपुर गवर्नमेंट करी दम स्ट्रिंजेंट एक्शन लखरप ngамद्रिनो हांदा किसन करी दम लेसन अम ओइद्रिनो हाइरुसि मयाम सिगे लोयन लोयन वाहंग अम खतंग इम्पैक्ट न्यूज के माइके थमजगे 2017 की 2007 की अक्टूबर दा हाइतारे कांग्रेस गवर्नमेंट की टेन्योर दने दम अखोगी कंगला ऑनलाइन ओपिनियन पोलम पांगथोकी 1000 हाइबतार almost 1000 के रेस्पोंडेंट सैंपल साइज से मधुदा 13% हाइतारे 13% ना हाई बसी मणिपुर दा बन ब्लॉक के टोइन पांगथोपगी मरम से 13% के हाई मतमदा तोवान तोवान ब ऑर्गेनाइजेशन मयामना अनरीजनेबल मरम चादब डिमांड मयाम तोबदगी बन ब्लॉक के टोइन तोइ हारे अदुगा 7% ना 7% के हाई मतमदा गवर्नमेंट ना वायलेंस मिसी मेना थोथ्रि बोक्ता एक्शन अम तो लखतबदगी सुमसे थोपने हाइबगी वाफम से 7% ना हारे अदुगा 3% ना बन ब्लॉक के से मणिपुर की मियाम की याम नुंगाइबा पास टाइम पास हम ओइरे है अदुगा लेमोरी बस 71% जिन कई हाइगी मतलब याम इंटरेस्टिंग होइना हारि मथक पनगी मरम अहुम जे सिन मरम ओइदनो मणिपुर द बन ब्लॉक लोइ तौरिनी मसेदा मणिपुर गवर्नमेंट की मथक तौदबसे याम चावना यावरे गवर्नमेंट से वायलेंस मिसी मना मी ट्राइपान जुन ट्राइपान सुमाय वारी ली लेरे मिसी मना यावद्रगदी कैबिनेट में फम तौद्रे एक्शन लौद्रे पेट्रोलिंग चत्रे आरोपी लेत्रे चेंगचा पुरक्त्रे करी तौबिदोरी करी हेबनी आई असai मुइबगी दगी हान सिंग होबिरो मुइबा होबिरो अदुगा हांदगी सिन लेसन जो हनबिरो अखोना नॉन लीडर नि इनेसेंट आइमगी अदगी अन मरम ओजना अखोगी सीज फायर सी मणिपुर एक्सटेंड
तौदबा हाइदना मोगी विदाउट टेरिटोरी लिमिट एबा वाहिदो हंडो खरबिना मुइबा मावरम दगी संकने हेबिना ओके अखोगी माउसे मणिपुर की लमते माउसे मणिपुर की लमनी को माउसे मणिपुर की लमनीना मुइबेन संग अदे अखोई फाबा ताबा मधुगी ने खने लेदो संग पंगाइबनी थांगी संबदी संग यारो संग अगदे अखोई मुइबा फारग जेल थमनी हाइबे लेबा सेकेंडरी फर्स्ट अरे अमो अखोई अदुदि मुइबा कन बिबे समान खरे अदु मान संग अमदि फाब ताबा को अखोई संग अमदि अखोई फाब तामने मान ओपनली संग कदुना ओपनली अखोई कहीं तक लेते ना मुझे संग का लोग रेबदी यार होएगा ना कौन ता मा है संग मध्य सोई दर कोई फागने बा सेकेंड ले कोई वैसे कि बन ब्लॉकेट कोई तो मत हम दा मसाई हंजन हाई की बा कोई to be frank कोई मणिपुर की लाइफलाइन सी only Nagaland फाउ गक्चर हो चिची होएगा सी कोई लाइफलाइन अम्मा सेकेंड लाइफलाइन जी BJP na 100 days the same ni adu ata मैं मन बाउ थो करब द्रो ngasi same na thami ba ngasi ji anu ngasi adubu akoi heavy vehicle lan ya drgasu akoi manung de action me amam hoji initiate tawri anu within few days either moin lift over ma or natraga akoi gi government ko ba loina ko hailuk tergaso action lor pama aduri soin tawne okay center na tawbung airani center game tawtra center tawtra so state te ko state goina di ek tawne thani hum dingai batari man thani hum dingai bi wala te and within maduma ina ngasi hayeng set hairam badi kitang hayman yam harau man gar adu tawde ko soidra tawgane okay tawdi soidra tawgane tawni adu karam kanda tarkodra hai baba na lokho statement amaga akoi hill valley chawkhat tabe amaga e haige ba hill masane ba Ozari sang 4 times in so mabneba adi akoi BJP ke sanim lamba NDA matamdra akoi Manipur State Congress Party sarkar palmabne masi honorable minister ibo bigi lucing makhada masi paikalibe scheme makhaise PMGSY hero 87% akoi 1700 mamang page sanction da sing the paikalibe ne 87% only 13% कोई बेली द पैखलिम ने मसी सिंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर डेवलपमेंट या फजन ले रे अजी अंगक पफंग ने कोई सब स्टेशन मैम नि ngasi सिंग द सागलिबा रोड छे एनएसनी इनि सिन पिरक पैसा से almost infrastructure the 100% of the sing the Tadaric. Okay, Chingi video saying at the Yam overnight. Manung discussion was a Bijoy one liner one liner is honorable MLN developing my high day, Matangi Sans, Fangadi, Sri Ibo Bigi, government Chaitra, 0 Baban and Habsi. अखोई लागे ते तौरो से मोई मानर के तौबगी सिनबगी लागे ते तौरो हेबगा अमन तो जनरल लेरे मणिपुर म्याम ना पामिसिदी होजे ग्वारी बा थेंगनरी बा कोगी अवाब म्याम से कोहन बि हाबनी इकोनॉमी ब्लॉकेट हाबसी अफबा पोसक्ति नत्रे तो मणिपुर ददिंग सा हाइजक हिबा कोगी ओपिनियन पोल द फावबा इकोनॉमी ब्लॉकेट तौबा बन ब्लॉकेट लाउथोकपसी मणिपुर गोनति याम नुंगाइबा पास टाइम पास अमोइन सलोंग नै मरम दर मदु ओरमबसु याय अदुबु सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हाइबा तारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की मतुंग इनदी कोई बन ब्लॉकेट इकोनॉमी ब्लॉकेट जनरल स्ट्राइक हारिबा मयाम मसी लोइनमक इलीगल ओरिबा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओरिबा कोई एक्शन अमनी मरमदुना यूनाइटेड नागा काउंसिल UNC नंगसी की प्रोग्राम सी YouTube तो सोइदन यंगनी हाबकी थाजा बोलोना मेसेज में पिजगे मसे बन ब्लॉकेट सुप्रीम कोर्ट ने याद रे हरमत त तौरिबनिना UNCC इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओरबन हाबसी इसाना खंगबिरो मरमदुना मणिपुर की मियाम न वारिबसी खुदक त रियलाइज तोबियु इसादी वाबिरम दबु याय मणिपुर मियाम दि तसेंगना वारे चिंगदो ओइगरा तमदो ओइगरा मफम खोदिमक्ता होजिक पोतांगबगी पोचै फंगदबु इसेंशियल कमोडिटीज अवाबसे इसाना थेंगनाबिरगान सोइना खंगनी इसाना गाड़ी थौ तारगदि ngasi होजिक हनगी मतमदा आइगी इसागी गाड़ी ता थाउ क्याम यावरी खंगदे मरमदुना हनगी मतमदा लंबी दा गाड़ी से इल्लगा सतबै फेम लेदुरी अदुगा खोइ ngasi हंगजगी क्वेश्चन दा मरोइना कोगी कांग्रेस हातारे कोई गवर्नमेंट बाइबिरबा पार्टी 52 MLA लेबिरबा पार्टी दा हंगजब मतमदा पाखुम से अयामना हंगिबा पाखुम सी कोई पाखों ओइना चनबिरे हातारे पाखुम फंगद्रबा वहंगदुना पाखों ओइना चलरे हाबा कोई इसै दुगा चामाना खरे अदुबो अथु मतमदा होम खरा लागने हाबगी थाजबदे पिरि ऑन द नोट ngasi ओइनादि मनु हनगी थरमसे मतंग स्वाइद लुसुंजरगे ngasi की थरमसेदा ओजा सुरचंद्र ओजा जॉनसन अमदि ओजा बिजोन लेंग्रेतना थरमसे बथावा हापि खेबा मदि मपुंग फानबगी दमक ओजा हमबो अमुकना थागज फोंदोक चरी अप्रिशिएट यो जॉइनिंग मसन ngasi की मनु हनगी थरम ngasi की एडिशन से करम तोबिबगे खोद खान बिरपु यागने कोई ईमेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा join tobiraga comment amadi feedback thabir puyagane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthom signing off. Kuramjari.